Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam teletinu u teriyaki sosu. Namirnice koje su nam potrebne su teletina oko 600 grama, paprike šarene nekih pola kilograma, neutralna pavlaka 2 decilitra, malo peršunovog lista, teriyaki sos, worcester sos, so, biber, crni i beli luk, ulje i malo putera. Prvo ću teleće meso da isečem na štapiće, to je znači meso od buta. Inače, na ovaj isti način možete da pripremate i druge vrste mesa. Možete svinjsko, možete pileći file, možete govedinu, znači nebitno je, možete da pripremate šta vi želite. Sad kad je meso isečeno, marinirat ćemo ga, znači so, biber i teriyaki sos. Ukoliko ne možete da nađete gotov teriyaki sos, onda možete da ga napravite sami. A on se pravi od 125 grama tamnog sojinog sosa, 90 ml pirinčanog sirćeta i 2 kašike šećera. Sad marinirano meso ostavljamo idealno, znači da prenoći. Može i par sati da stoji u marinadi, ali idealno je da prenoći. Sad, kao što vidite, iseckat ćemo sve povrće na žilijen ili na sitne kockice, kao što vidite u videu, da vas ne gnjavim. Pisani recept ćete imati ispod videa, znači sve što sam stavila i kako sam radila, pa pročitajte. Kliknite na sivu strelicu ili na naziv videa i izaće vam pisani recept. Kad sam nabrala što mi sve treba za ovo jelo, preskočila sam pirinač, znači pirinač će nam biti kao garnir. Imate ga inače i na mom kanalu kako se priprema. Prvo ćemo zagrijati tiganj i ubaciti ove šarene paprike koje sam isekla žilijen da se isprže.
Paprika ne treba da se prepeče, onako pržimo je par minuta, znači da ostane ad dente, posolimo je, dodamo beli luk i pešun i onda izvadimo iz tiganja i ostavljamo da sačeka serviranje. U isti tiganj stavljamo malo ulja i putera i zagrevamo i onda ubacujemo meso. Kao što i sami vidite, kad se meso malo propržilo, dodajemo sitno seckan crni luk i nastavljamo sa prženjem. Kad je omekšao i luk, onda dodajemo neutralnu pavlaku. Sad na samom kraju doterujemo ukus, stavljamo malo voćestera, soli, bibera, jednu mrvicu maslaca, putera. Priprema samog mesa je trajala negdje oko 20-25 minuta. Sad još da prokrčka 2-3 minuta, samo da se ukusi ujedine i pristupit ćemo serviranju. Kao što sam rekla, ja sam garnirala sa kuvanim pirinčom i onom prženom paprikom, a sad ćete da vidite kako to sve izgleda. Za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje, da vam se zahvalim što pratite moj rad i što ga podržavate. Prijatno, vidimo se.